chiwa kabile kule masanil les wistak kaleshwana Zankal baita lana neyab salviget jun kualti a Pastor Pascual Sebastián Baltasar Kawal chitzan lógicas chioche tolchi yal hanigo hanis comam Dios conan cosole yeto zankal baita al tolo que es salvo kinis hanes Dios es hermano ayet jun bekti es hermanos chioche inkul chiwalas katila abayuli pan enalti chi tosane chibekla bi anima yuli pan enalti tinani bay cannibal chicken todo el mundo ti tachihap noticia en internet en YouTube ma Facebook yal kalbaita al yachab salillo la radio civil noticia tinani chihap esto hace un tiempo ti yal kuala lanan yahkan ya ilal bayuli pan enalti es gusta que suana ma que chel tolche yilch an Biblia ti hay juntan pasaje bíblico chi aloni set moh chi hut ko ba ayon creyente on diet juntan tiempo ti civil creyente tol ayo kulin Cristo palta ay baitol chon shiu pasok chis kane Dios bay Salmo número 2 versículo 1 chiapni bay versículo 3 chis kane Dios askati Zetwal yuxan chi wekla be kono blak Zetwal yuxan chi lahti nehe Zet yetal tolk ambak inok yunih Aeb cham rey kaleb yaha wil kono blak Chikak tahe Kachiwah panok bae Hun lahan chun lahtenen bae Yin cham Jehová Al yin cham rey sik bil el yuh Kachiel yawe Ojikan el ko ba yul cham kokol ko ba bai sik be shie Ahun salmuti profecía yaihikanok yipan hunsan tiempo bayonek 10 hermanos ayet hunsan tiempo alti chihabe abain mimech kono blaktinani lanan ya on lista bae mimech nación yin owal tolok ok owal bay hunsan osal lugares tinani chihabe mayal ahwane viaja wil yuli bank enalti oktit mas ilia bay todo el mundo ti y hay unin yet un tiempo ti o ahkan yai la libane lanan yahkan chitit owal hay que pas owal yin política hay machel lanan ya on kamba yin hun sandu tinani se tieta luchti bilyo ay yahau kal anima yuli bank enalti atonu hum pas Chioche anima chok hunkul al bayuli bank enalti kas hun shane chut ba anima bay hun mundo ti yet wat ayet hun shane haihi komasanil chi kambak ino kon kanyalan kambak ino kon ay kayoh chi anima es gusta que suana manto loktol kesan chon kan hab yin hun santi palta onek bay hun mundo ti palta ila chials kanes komam Dios ayon tolchi hao Jesucristo yinko kulti ayon tolchi hao anes Dios yinko kulti ayon creyente on ti set paschut kahaye koba ayon ti bay hun yuli pan enalti tinani Tommy Watt chonshiwi yet Watt zankal machel o kon shipten ahok kas kontok kan yinta hun santu Tommy Watt kohunan koba yetok anima yuli bank enalti kas kokolon koba kas hun shane hut koba ayet hun shane haihitu kam shamakelo he kon ya anay kayok kamaj eskonop Dios abshalwanek shis hanes komam Dios ashkati bay a Filipenses capítulo 3 versículo 20 shis kanes Dios ashkati palta ayon ti abaisat kan ay to konapal
Yutol ato aiko kono bal. Lanan hechman incapas haiko kolo mal baisat kantu aton chamhaja wil Jesucristo. A ok eson ko yaina kilmimanil ti yet wat lahan sa ok yun aska yet yutol ais mimanil tu kawal wat siklipil kaito kon yut yetok is yipalil tolok kan masanil zeta yetal yalan yuh si es ganes komam Dios es wistak es wana ayat hun tiempo ti entre más chahkan hunsan tsetietal bay chiwekla bi anima lanan yunen tset chip yahikan yulchan un tito la et laho bal tiempo ti tokal ta kaito yun hun yipan kinalti palta ayon yun nalon Dios ti man lanan ok koshibiu hunsan ti kam chalalap nok tol ayon ti lanan hano kukulin Dios yet watch ko hunanes kanay ko bayu lipan kinalti kaso kon ahwan yinis kontra chamyaho baisat kan kamak shis kanes Dios ti cham apóstol Pablo lanan yalon tok bay creyente bay Filipos shi chamas kati bay ko versículo 20 ti tol ayon ti shi abaisat kan ay tok konapal yuhtol ato aiko kono bal. Cial elap nok abaisat kan aito konapal baiko kono. Baital aiko kono ayon creyente onti hermano. Wana baital aito kanapal yetok anes Dios ti abaisat kan. Abaisat kan tu ato ay hun mi mankono wat yai hiyuh komam Dios. Abaisat kantu ay junko kono palma y al wat ni Jesucristo. Atinani masan el creyente ahan wano kas ato kanapal yin cham hahawil abaisat kan chakto konapal ko masanil. Hun janeh chihut ko ba yin Jesucristo tinani. Masan el iglesia, congregaciones, baital ilcha hun creyente, mamanas to creyente ok. Chikama naoni baita lai hun kono tolok ayos kalek más en el tiempo ami hun sat kantu ma hun sat ti chije o ya mejorar caso con hayek más en el tiempo kamak lanan yalon tram Biblia titola baisat kan ay hun kono bai chije ha on to konapal a hun kono tu manok lahbok ay kalek más en el tiempo. Abay San Mateo 24, 35 chial kapashok yin ko yul ko Biblia ti si cham hahabil Jesus asat kan o kekelok kalsachot palta aing aneh mano kaitse chiala si chiala lapno achot gibang kenalti oklah ok tiempo al kaskal choche ayon animonti kamchung kami kaskal choche tol ahu mundo ti okowa ni ahuno chi ak bitas ko hunanes ko napal tas ko wa no ko beibal kas hunjan chut ko ba kas kan hu mundo ti masan el tiempo amak chi bil kan yulran unti ahun yipan kinalti o kekelok set mo chi hunek tinani sines hermanos si es ganes Dios ti vai versículo 21 a okeson ko yaina kilmi manilti yet wat lahan sa yun aska yet yutol as mi manil tu kawal wat siglibil kaitok yut yetok is yipalil makaito kon yuteh yetok is yipalil as mi manil Jesucristo yet mas yuli bang inal Dios kalta cham yet mas tit cham bayuli bang inal ti palta mas ul yut ba animail mas ehap aska on animonti ais chibehal mas chip indialishal mas alihelinis Virgen María hota jundi paltayet mas apni yorail mas el skinal mas ahlokan kurus yayet mas ahlokan tu mas kami mas muhai palta hohtak mas ikto yet yoskual asayet mayalik to a Jesucristo ti
ay wal hunis mi manil kawal wach masya komam Dios aska kaltayayhi. Es mi manil Jesucristo ti maskan kan kami chialan yuh. Kam shayalon yet low banile kamich yinis mi manil Jesucristo. Mas poder is yipalil yuh komam Dios yet masik jam. Allí que salchamdito calta ay yul yet chamas katuchial by hunsan pasaje by libro San Juan. A Jesucristo tok alta ikis yul yet kam final by maspitz kohi kam pas by lajos final. Ya Jesucristo ti kawal koyip kulal yaihi ayon creyente on ti hermano. A koyip kulal ayin Dios ato ay. Yin Jesucristo ato ay koyip kulal. A koyip kulal ayon creyente on ti. Ayin jam hahawil ato ay to konapal o hayok. Kaso ulk ponen koyay na kilmiman ilti porque hun kumiman ilti chot kun yabi ay kun chan kumbi kamstecha qayu kamstecha sikyu lahanong galel kumasanin tach kok ay ko ba siempre ayip hun kumiman ilti habok paltatak ams kok ay ko ba yel sa yayili hun kumiman ilti hasta al ku sik yachi habih palta ay hun kumimanil ok ya Cristo yato hayok tolahan wal aska yet jamtu. Es mi manil Cristo yet mas iktohi man lahan ok aska yet mas ek yeto hebs kuywom. Es mi manil yet mas ek yeto hebs kuywom tu anima japsik chiwayi chilowi chibeyuh yakan chekel bay mas tos milagro bay bis kuywom yet mas beyi banamar y hay juntan milagro mas oso kai kaltu palta yet mayalik tohi es mi manil tu chihe chikaya hok y chihe ay yet humber kaiti kaitu mas hunsa 40 días yet hebs kuywom lanan kuyweb wahanoke lanan chahlieb asa masilune kuywom tu wan sok cham sole kaskal maja yaihi puerta palta as chilone wan sok sole hun kula lohap ayes sichan chialalap no ahunis mi manil Jesucristo ti kawal chok yeli yin taget kam tochi okin kurus e yin taget kam tochi ik choahok san ahunis mi manil jamdi kawal ayi palil as kawala hunis mi manil jam tusi kai tok yuthet ayon creyente ondi ayatok kespon lai komi manil tu kam shayelap no hun yuli bang enalti yu hun komi manil tu porque ahun komi manil ti yet chot ti chihoche loh, chihoche tumin, chihoche copichil, chihoche negocio, chihoche carro, chihoche civil, chiyetal. Y chihoche kamjong kami. Palta ayat mayal ik so ahun komiman ilti mayat mayal hay Jesucristo. Kaso kespon lahun komiman ilti. Lahanok yun aska yet cham. As miman il cham tu kam sa necesidad loh. Kam necesidad avión, kam necesidad carro, kam necesidad uno change y con champal tatol yetok sa poder. Comam Dios, ay sipal el Jesucristo yet malik tohi. Mas pasa satkan askatu man yetok avión, mahunok mitskabe, mas ion tok satkan kamach. Hun walbek pasa chambay satkan tu kas mas yalon kawan ángel a Jesús ti mayal ila a Jesol. ¿Sí? Y mayal apni bay satkan tinani. Shibay Galilea mas ilon tohi. Entonces aska washune ilon tohi kay tok yung hay pas kunel sha. Jalaram no Jesucristo ay tok bay sat kantinani ik am to chihayi. Ahun di jal chama apóstol Paulo bay creyente a Filipos. Tola bay sat kan chak tok konapal. Asa versículo 21. Yutol ato ay ko kolomal Jesucristo. Ato lanan hech banen hay ko kolomal bay tu. San ay to hay tu ok expones komi manilti. Hech bane junti es hermanos. Hachto konap alguien comam Dios. Más en el tiempo. Cascal ayay la yuli panquen alti. Paltatinani tek an chutes kobashi. Hago konap alguien comam Dios wal siglibil. Escusta que juana. Asan trachi junik. Cascotek baskoba. Yin Jesucristo. Tol asan kokolo mal yaihi. Yuhual Dios.
Dios ya yashilal yipan escanej, cale yipan maquestel, más que sabe salvi, yujo al Dios.